Asinivusele bazalwane namhlanje ke sithatha sifundo sethu lesandulela sekugcina singena ke bazalwane ku spirituality ngoba lesifundo sethu si more spiritual sitawukhuluma ngetingilosi tiyini itingilosi bazalwane bami ake ngingene ingilosi bazalwane timimoya lephila kufuthi lephila phakathi letihlala ezulwini bazalwane bami labacwaningi belibhayibheli lesike sabafunza sike basabathola bakhuluma ngetinhlobo lomnye wake wathi kukhona ngishoda idalwa ledine letihlala dudane nesihlalo saNkulunkulu labanye bacwaningi belibhayibheli egameni lika Jesu bathi kukhona tinhlobo letifaka ekhathi emaserafim number 1 number 2 kunema cherubim kunema thrones kunema dominions kunema virtues kunema powers kunema principalities bese kuba nama archangels ngiyakhana ukukhuluma ngalama archangels bazalwane bese ke ngikhanzi ke kuba nama angels bazalwane bami yini umsebenzi wetingilosi bazalwane tikukhonta uNkulunkulu tingamkhonta ngemculo tingamkhonta ngekumsebenzela tingamkhonta nekumdumisa timnike ipraise bazalwane bami tingilosi titithunywa taNkulunkulu sethi kwakonke they are ministers Hebrew 1 verse number 7 ake ngibekisele ngalama archangels bazalwane bami lengibathandzana kangaka. Number 1 kuna Raphael. Raphael is an angel of healing bazalwane bami uhealisha the sick and the injured egameni lika Jesu. Number 2 kuna Sariel bazalwane bami is an angel of death and punishment. Ngikhumbula ehlane ngalesikhathi kuthunyelwa tinyoka tishaya ama-Israyeli. Hey Sariel uyakwathi kangcono Faro wakashaywa 10 times tishayile tithelwa zigcina wakhulula ema-Israyeli. Number 3 kuna Uriel bazalwane bami is the angel of wisdom and insight unika kuhlakanipha. He's a very powerful and mysterious angel. He's full of knowledge and understanding bazalwane bami lengibathanza ko. Number 4 kuna Gabriel simbita nge-messenger angel uyathunywa kakhulu nangiyalapha ku-Elizabeth nangiyalapha kuMary udume ngeligama lelithi God is my strength. Number 5 kuna Remuel bazalwane is an angel of thunder. Is the closest to God egameni lika Jesu. Number 6 kuna Mikaeli lesithi i leader of these angels, leader of the archangels, the strongest, is an angel of war. Ngawugcina bazalwane ngaRaguel. Raguel is an angel of justice and harmony. Uthi umbuto ke hawu why mfundisi lamagama lama angels onke Raphael yeli leligama lelithi yeli lisho ukuthi God bese ngala ngenhlanye legama naliqala lisho lo msebenzi wale ngilozi ake ngibekise ngaRaphael legama lethi Rapha means healing bese lo yeli usho ukuthi God, the God that heals egameni lika Jesu. Angiqhubeke bazalwane ngithi tite bulili athi sito madoda athi simantombazana egameni lika Jesu. Sithi ke nge-English ti unisex ukhulumile Marko 12 verse 25 wathi ezulwini akunawutekwana ukuthi asitaba unisex njengema angels. Uma bazalwane simakathi atithuma kubantu tiye tithathe lobulili baleso sive kuya ngalokuthi bakholelwa kukupha. Sengibekise nje kaIsrael ngoba ema-Israel is a patriarchal society bahambisa embili emadoda ngiko bathi Jesu wondla 5,000 men bangababali bani besifazane. Ngakho ke tingilosi taqhamuka kuleyo society leto tiqhamuke tibathuna hayi ngokusithi baduna ba unisex egameni lika Jesu. Tisebenzela simakathi lo Jehova athi ithatha imiletho yebantu tiyimikise enkulunkulu kepha tithatha imiletho yaNkulunkulu tiyimikise kubantu njengoba sengibekisile kuLuka 1 verse 26 na 28 tiyobikela Mary kuthi kutawukwendekana egameni lika Jesu. Asengikhulume ngaleminye ke imisebenzi yato tithatha emakholwa lafile afela enkosini Luke 16 verse 22. Number 2 tithunywa kuyawujezisa labo labenda sono njengoba tajezisa Herodi damjijela ngetibungu damdla tibungu waze wafa ngalesikhathi ahlasela abulala James asabambe na Peter ukuthi ufuna kumbulala naye. Ebazalwane bami
tiyasebenza ebazalwane bami letithunywa taNkulunkulu lokunye letikwentako tivikela abazalwane. Ngikhumbula Daniela 6:22 tawavala imlomo yemabhubesi tamvala tathula tathi du angakhoni ukudla ngoba uNkulunkulu uyatisebenzisa kuvikela abazalwane bakhe egameni likaJesu. Ake ngethule ngigcine ngemiyalo ngato bazalwane uNkulunkulu asiyala ukuthi sikwende. Number 1 bazalwane, ungaticeli kusitimikise umlayito wakho kuNkulunkulu. Munye umlamleli, munye umahluleli, munye umlamleli emkhathini womuntu noNkulunkulu nguKristu Jesu bazalwane bami. 1 Timothy 2:5. Number 2, ungatibongi tona noma ngabe yini lentikile lehle, ungasingilosi yami ingisitile, bonga Jesu. Ungakhulumi futhi ngato utidumise ukhulume lokune, kepha khuluma ngaJesu egameni likaJesu Kristu. Busisekani sidibane nakusasa bazalwane egameni likaJesu esifundweni sethu sekugcina.